Mnogo mi je muka u trudnoći, osjećam da nemam energije ni za šta. Šta mogu da preduzmem da se osjećam malo bolje? Ovo je veoma često u trudnoći, posebno u ranoj trudnoći i zna biti vrlo iscrpljujuće. Možeš da probaš sa đumbirom, recimo čajem od đumbira ili sokom ili da ga grickaš sirovog. Možeš da probaš sa kamilicom ili vitaminom B6 i on je odličan za mučnine. Recimo možeš da grickaš sirove bademe ili orahe, da grickaš neki suvi kreker ili tost hleb. Generalno da probaš sa nekim laganim ugljenim hidratima poput krompira ili banane i jednostavnim blagim obrocima tokom celog dana da budu češći, ali manji. A ukoliko želiš da budeš sigurna i povezana sa svojim telom i da naučiš da ga osluškuješ, onda je program Moja trudnoća za tebe, a više informacija o njemu možeš da pročitaš u opisu videa.